none rero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc yatangaje ko mu bikorwa leta imazemo iminsi yagenzuye insengero ibihumbi 14,94 muri zo izigera kuri 306 zizongera gukora kuko ahubwo zizasenywa zizarambikwa hasi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yitwa Musabyimana Jean Claude yumvikanishije ko izo nsengero zizakurwaho ntizizongere gukora kuko byagaragaye ko zitujuje ibisabwa kandi kubera imiterere yazo zishobora no gushyira mu kaga abazisengeramo. Izo nizo zigomba kuvaho zikahava bitewe n'uko ahantu ziri mu manegeka. Harimo izirenga 600 muri zo 306 ntabwo wakongera kuzikoreramo. N'abanyirazo ngo barazizi. Ati muranavugana bakavuga ko ngo muravugana akakubwira ati numva nazategereza nkubaka indi nzu. Atijyanye n'icyerekezo. Minaloc ivuga ko kuvuga ko inzu zisengerwamo inyinshi zafunzwe bitavuze ko hari ikibazo kiri hagati ya leta n'amadini. Ahubwo ngo ni inzu yitwa urusengero yafunzwe kandi amadini n'amatorero yujuje ibisabwa arahari arakora kandi ntawigeze ayafunga. Hari aho bafunze inzu zisengerwamo izo nsengero ariko batafunze itorero cyangwa idini. Ku rundi ruhande Musabyimana yavuze ko hari n'ahandi hantu hagera ku 110 hashobora gushyira mu kaga abasengeramo ariko ngo aho harimo nko mu buvumo mu misozi n'ahandi hafashwe icyemezo ko hafungwa burundu. Yavuze ati ubugenzuzi bwakozwe hari ibice bibiri birimo ahantu hitwa inzu zisengerwamo urusengero ndetse n'ahasengerwa hatari mu nzu. Hari Abanyarwanda basengera mu misozi ahantu hari amazi, hari ubuvumo, ibitare, ibintu byinshi ibyo bita ubutayu. Ukumva inkuba yakubise abantu ukajya gusanga bari gusengera ahantu hateye ikibazo. Aravuga ati tumaze kubona ahantu 110 mu gihugu twumvikanye ko aho hantu hagomba gufungwa kuko nta kintu na kimwe gishobora kurinda abantu gihari ahubwo habashyira mu bibazo. Shumba mukuru w'itorero Anglikani mu Rwanda Musenyeri Dr Mbandarora yavuze ko nabo nk'abanyamadini bemera ko hari abasenga mu buryo bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse ugasanga abasengera mu nyubako zitajyanye n'igihe. Ati kuko nanjye mfite ahantu hariya za Bumbogo nagiye kuhasura ndi kumwe n'abakristo dusanga hadakwiriye urusengero. Ngarutse nsanga amarangamutima y'abo bantu atubwira ngo nimuzamuke mwigira haruguru mujye mu rusengero ngo byemere. Bityo dusaba no kwigisha. Musenyeri Mbanda ahamya ko umuturambye kuri icyo kibazo ari imikoranire ihamye inzego ndetse n'abanyamadini n'amatorero basuzuma ubwabo uburyo bakemura ibibazo hakiri kare. Minaloc ivuga ko igikorwa cyo kugenzura abasenga mu buryo butewe n'amategeko y'u Rwanda kizakomeza. Ikaba yaburiye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bw'imisengere ritemewe ko nabo barimo kugenzurwa ku buryo uzakora ibigize icyaha azakurikiranwa ashyirwe mu maboko ataraye. Mu minsi ishize nibwo Minaloc yasohoye urutonde rw'amadini n'amatorero 43 yahagaritswe burundu mu Rwanda nyuma yo kugenzura bagasanga ubutumwa babwira abayoboke babo burabayobya aho kububaka aho kubayobora inzira nziza burabayobya. N'igihe kandi hashize iminsi urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rufunze insengero zitujuje ibisabwa aho izo nzu zisengerwamo 8,000 zamaze gufungwa. Cyakora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu itanga icyizere ko akiriho kugenzurwa n'ibi byo zisabwa zaramaze kuzuzuza kugira ngo zongere zemererwe gukora uko byashimangiwe mu kiganiro Minisitiri yagiranye n'igitangazamakuru cy'igihugu cyitwa RBA. Inyungura amagambo official nayo yahise byungukiramo.
umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira IOM cyangwa IOM washimye u Rwanda korohereza urujya n'uruza rw'abaturage by'umwihariko rukaba rwarakuyeho viza ku baturuka mu bihugu bya Afurika. Abaturuka mu bihugu bya Afurika ntabwo bakwa viza iyo baje mu Rwanda. Umuryango wasabye ibindi bihugu bya Afurika kwigira ku Rwanda bikoroshya ubuhahiranire hagamijwe iterambere ryabyo. Byagarutsweho kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 Kanama 2023 mu nama y'imisi ine yateguwe n'umuryango w'isoko rusange rya Afurika y'Uburasirazuba y'Amajyepfo COMESA ku bufatanye na IOM yiga ku koroshya imigenderanire mu bihugu bigize COMESA. Murumva ukuntu mbaha amakuru yihuse. Iyi nama iri kuba ariko biri kuvugirwamo ndi kubibabwira. Inyunguramagambo official. Inama iteraniye i Kigali ihuje inzobere mu bijyanye n'umurimo n'imigenderanire y'ibihugu biturutse mu bihugu bitandukanye bigize COMESA. Uyu mukuru ushinzwe ubumwe bw'ibihugu n'abimukira muri IOM cyangwa IOM Madamu Cissé Mariama yavuze ko u Rwanda ari intangarugero mu koroshya imigenderanire muri Afurika, bityo ko n'ibindi bihugu bikwiye kurureberaho. Umva ukuntu yabivuze: ni ingenzi kuba ibihugu byashyiraho ingamba zoroshya imigenderanire n'ibindi kugira nk'u Rwanda ni igihugu cy'intangarugero araza agafata viza ugeze hano mu Rwanda. Kubera iki mu bindi bihugu bya Afurika bitakungukira muri ibi ngibi hanyuma bigakingura amarembo abanyafurika bose bakaza gushaka akazi n'ahandi hari amahirwe? Ni ingirakamaro kuko ubucuruzi ntabwo bwakorwa hatari abantu. Mu byo IOM ivuga ko bituma imigenderanire mu bihugu itoroha harimo ikibazo cy'umutekano muke utuma henshi habura imirimo, ndetse muri Afurika ugasanga bimwe mu bihugu bigifite inzitizi zituma abantu batoroherezwa guhahirana no kubona imirimo, kuko hari benshi baburira ubuzima mu kunyura mu nzira zitemewe bajya gushaka imirimo. Ati ni ingirakamaro ku bihugu ukoroha imigenderanire kuko hari abantu bapfira mu bwimukira buhoraho mu nyanja. Nkatwe IOM dushinzwe ibijyanye n'imigenderanire no kwimukira turifuza ko inzitizi zose zavanwaho abantu kuri uyu mugabane bakisanzura, tugafasha urubyiruko rwacu muri Afurika gushakira imirimo muri Afurika aho kwishyira mu kaga bambuka inyanja bagiye gushaka amahirwe y'akazi ku yindi migabane. Ndi ruhande muri 2023 raporo yiswe Africa Visa Openness Index yategwa n'iki na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU ufatanye na banki y'Afurika isura amajyambere AFDB yerekanye ko Rwanda, Gambia, Seychelles na Benin byaje imbere ku rutonde rw'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byorohereza abashaka icyemezo cyemerera umuntu kuba byagateganyijwe mu kindi gihugu ibizwe nka visa. Iyi raporo yagaragaje ko u Rwanda rufite umwihariko wo kuba muri 2016 rwarahaye viza abanyafurika 90%, na 10% bazigaye rubakira rutazibasabye hashingiye kubafungura hashingiye ku bufatanye n'ibihugu byabo bakomokagamo. Ibigwe muri raporo byashimangiwe n'ubutumwa Perezida Paul Kagame yahaye abari bitabiriye inama mpuzamahanga y'ubukerarugendo yabereye i Kigali mu gushyingwa muri 2023. Tariki ya 2 Ugushyingo 2023, Perezida Paul Kagame yibutsa ko buri munyafurika ushaka kuza mu Rwanda nta viza asabwa. Aravuga ati umunyafurika wese uzafata indege akaza mu Rwanda buri uko abishatse kandi ntabwo azishyurwa ikintu na kimwe kugira ngo yinjire mu gihugu cyacu. Mu ngingo bitabiriye inama ya COMESA i Kigali barimo kuganira aho harimo ijyanye n'itegeko ryashyizwe muri na rimwe rigamije koroshya imigenderanire y'ibihugu bigize uwo muryango, ariko ibyinshi muri byo bikaba bitarasinya byanze gusinyaho. Kana amabwiriza ntago cyangwa amasezerano ntago atangira kubahirizwa atarasinywa. Ni itegeko u Rwanda rumaze imyaka 20 rushyizeho umukono kuko rwayasinye muri 2004. Mujyanama mukuru mu bya tekiniki muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda MECOM Dr. Kabayiza Alexis yavuze ko korohereza urujya n'uruza byafashije igihugu mu iterambere.
mu bihugu 21 bigize COMESA uretse u Rwanda rwasinye itegeko ryorohereza ubuhahirane ibindi byemeje birimo Burundi, Kenya na Zambia. Mu gihe ibihugu bya COMESA byakuriyeho viza abaturage b'ibindi bihugu bigize uwo muryango ari Mauritius, Seychelles n'u Rwanda. Nyamara amakuru wungirije wa COMESA yitwa Ambasaderi Dr. Mohamed Kadam yavuze ko inama y'imisi ine ari umwanya mwiza wo kwisuzuma ngo ibihugu bigize uwo muryango bikemura ibibazo bikibangamira urujya n'uruza rw'abantu. Ariko inama yose ubundi ko mbabwiye ibyabereyemo byose ubwo inama ya COMESA yatangiye kuri uyu wa 26 uyu munsi izageza tariki ya 29 Kanama na 24 kabigamije kunoza urujya n'uruza muri COMESA kazakurikirwa n'abaminisitiri w'ubucuruzi mu bihugu bigize uwo muryango. Kugeza ubu umuryango wa COMESA ugizwe n'ibihugu 21 tubona abaturage basaga miliyoni 600. Ari isoko ry'ubucuruzi bwagutse ku mugabane wa Afurika nk'uko ayo mu bitangaza. Yore yabimukira ku isi bajya gushaka akazi igenda yiyongeraho muri 2010 bari miliyoni 57 agera kuri 96 uko nguko byifashe. Inama ya IOM iri kubera i Kigali